Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan matsarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Ta sino kumaday ta abaraw amang i-date kan ko, ana? Jak amaw. Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya. Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko matimabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat dayjay aparakan ko na. Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Handa ka dinakam mo. Adda nakam kaw. Dayjay akabusor ko, tawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Paano putak no asino ti kinadate na? Day, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando akarnit man ang taga-dubuak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Marey. Isa gumatangak iti sidaan, May. Ay, Mare, mano ka diti masuswildo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Marey. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa kilo akarnit baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na Mari Goreng, kung kunana laang ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan Mari, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sigilaan. Hoy, Nana Goreng, itay ka palaing dita sangot, istor ko Kahit, maan ano. Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito isangot ti istor mo Ay nanana, agawid kakit din. Ah. Amang ano anyala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Goreng. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ayaman daw. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mandaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang loka. Di ka agistambay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinasgam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Una, awan mat dakas na. Maantalaang mat. Naimbag man, tanalagip na kainawis. Ken, kailiw ka nakasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin.
Ag ginginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din, mangandan, takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Sige. Sikat ti makaamon. Sapay kuma tasaan ka mataktak. Saan? Awan mo trabahok ita ta Sabado. Alang rod, mangantan, tamapanta ije parke. Nainbang nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asim mangpait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak nasiputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asino. Ha? Kwa, nana. Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Diyak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngam no ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpatmat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Uray man. Diyak kayat da di alalaki. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Nya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tadyak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka diya sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusungbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanya. Kasta atmat. Lumaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asungbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang taliklik-likak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addam plaka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta. Sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Uwan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan naka. Simple aklaan nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka di tinapanam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe, tawan biyahim ita? Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta. Anya ka di launay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola?
Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalinyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawan na kadayjay a Marta. Ibagbaga na at driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawan na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, ta inayabanak diti paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapatag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in-text ka nga umay diti ayan ko, tagsarsarita ta Kan para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin, ngam ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsingpat. Day tamot tinagusto ken kuana. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, akwara no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tag di na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti maseta. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak ng kwana. Anya, sa jay Amerika. Wan, kas jay katidog ti gurak ng kwana. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mo. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Kahit Nagkuyog dagiti dua. Papanandangatan. Nagpalaod damay. amangan no mapandama ki birthday. Kasangay ni bakat kikay kahit. Anya, ngay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin kinaawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Tayman, mapanak man ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Eh, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbainak. Day, ang damat ni Marta. Suday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamugla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan asaan? Manganta pa, isakbay nga agawid ta. Ay, nagimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akan. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supaing? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga'y taltalak ni Marta? Tapno saan amadadaan ti aldaw mo? Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot Sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita.
Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ta ti umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay manganan ta nakasagana mo tanda giti makan. Papanawam ni Sufeng tapno makapanganak kikay. Ha? Agayam ta. Saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. anya. Papanawam day di atao, kikay. Iti kasta, naragragsak day ti akasangay mo. Kat nasaya atain may ka. Kat sige intay manganan ta nakasagana mo tanda giti makan. Papanawam ni Sufeng tapno makapanganak, kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. anya. Papanawam day di atao, kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakaw. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y Kan anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta. Papanawam nga rod ni Sufeng. Tayak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramidan ti imbagam. No agin-ginura kayo man. Saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo. Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, kikay. Ay, pimanaw mo't ni Mar. Kalpasan ang nagsarita na ka ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga tanang. Umay kayon, Sofing, Goring. Antay manganan. Ay, Kikay. Apay apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasagana amin ang amakan. Wan Kikay. Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Saanak ngagraraman, makaramanak iti naimas ataraon. Saanak ngagtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapungtot yun, nanang? Dayjay abakit Kikay Pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak, nanang? Bala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream kun cake. Agluto ta iti salad kun agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Taagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot? Ay, unay kayon aya, nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na, ngam di na inaramain. Kat nasayaat ka di day tasing-asing nyo ka ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapon ako maiti panagkayimi Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko mapasama. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tayak magustuhan ti aramid na. Pasikat abakal. Idi payla akasta. Agin-ginura kayo. Di kay payla agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agin-ginura?
basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sofing. Tapno na talina ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka din nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Gusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom kay ti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talagaan ni Viola ti kayat ko. Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Oy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas ta atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Hmm? Thank you. Gapu iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman na. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy? Saan ka nga aglibak? Amok Da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh? Nagatiddugan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod ti gapuna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi paylaang ati ayan ayat mi ka ni Alfred. Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nak to itinabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day tamasabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga orasyon, Nana Sofing. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't napintasak. Saan nakakas iti inam alaad? Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akaskan kwa na. Nana? Sige, indakaon. Katlaglagi pong timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jak mat pagtatakunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Nagan anok mat ngay? Pues, detam. Driver lang tiyanak na. Idento ta siya. Kat may isa nga empleyado ni Viola ijay munisipyo. Ay, kasanon nay. Nuda kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ang mapasamak ti kasta, goreng? Saan ang maikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw. Aya,
Di oray idanon mo day taken kwan. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwan na dagiti imbaga. Anya ko ma? Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka di amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanya. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas ngar aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Kastamot at talaga ti paglaingan dagiti kakarub. Timang sarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysaya at no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kuna na nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha? Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, dado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, taidanon ko day taken ko na. Wen, Marta, kastati ko na ni Supeng. Ado kano dita tinagpipintas a babalasan. Amabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Naglastugan day ta Supeng. Saan na kano a pagtatakkunan a manugang jay anak mo apadam alaad? Na! Katno iso tilaad. Isudang agina tilaad. Ay, da kayo adwa. Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kindigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakem na. Anya? Ingka kat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. Sika gureng. Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita ken ni Marta? Ha? Ad-adan ti ginura da ken ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko? Di idanon ko? Ay, alakid din. Pumanaw kaan gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta ken Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaaya. Apay? Mabanugak a kanayon, gaputa aginnawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakitak iti apagabangak. Adda kan kaday ta anak ko. Kan maysa, nauma akon iti sao-sao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababakit. Kan maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang.
Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akong ti kwarto apag yanak ijay. Sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kaya't yuman wen no saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibiyangan iti day taabanag nanang? Gaputa amok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadag iti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pa ilaang ti biyahek. Iso matulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan dito eh. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Uwan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Ngam, kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Ken uray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No day ti pangadeng mo. Umanugot ak, Alfred. Sige. Asikas ta nga rod ti kalay sata. Amom ka di na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, Ah, anya jay sa ludsud mo, nana? ah. Ay, kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti dua. Ay, jakang mo. Ay, idaanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred ken Viola. Ay, ni mandaw abaklatin ang ibaga. Anya? Hay, saan amabalinday to'y? Jaglakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulaw, saan amabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko nga minaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola, tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha, ipilit nakit din ti bagi na iti anak ko. Ay, agraraman. Nataor di anak ko, kadyak kayat ni Viola, para ken kuana.
Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalay sa kamin. Anya! Ha! Pudnog hayam nga gayan ayat kayaw! Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdun ti agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalay sa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalay sa kayaw! Di kan tulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kan tulat ta! Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta! No siyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tata. Jak umanugaw! Hoy, Alfred! Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kunkwanda? Nana, Huston, nanang. Taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalay sa kamin ka ni Alfred. Ay, saan na mabain? Jak umanugaw! Ala, agkalay sa kayaw na. Si Papalubo sa iti panagkalay sayaw. Saan na mabain? Awan ti maangay akalay sa! Asikas wenyo kit ti kalay sayaw. Maragsakan gapaw iti panagkalay sayaw. Viola, Alfred. Wan, tatang. Asikasuan minti pa nagkalay sa ami. No agpilit ka makikalay sa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aging di panungparan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sangain na dayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungparan no makikalay sa kay iti day talalakay! kasano itanday ta, Viola. Guraan na ka tinak. Aginggat panungpalan, no makikalay sa kakanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti pa nagsasaunakan ka. Maawatak, Alfred. Ay, nairaman tan iti panagginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalay sata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalay sata. ay. Kasladyak maaklon ti kastoy, Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga rutaramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalay sata. Aday tanga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na, Klita. Intayon iti simbaan. Agur ora hindi pagluganam ako, che. Agyaman na ken ka, ha? Sikat ti kadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wen syempre, agayom ta. Iso, asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wen kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbagday di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodan ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw iti simbaan. Ay na. Nagtaera kon iti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat kan taintan ijay simbaan. Sanak amapan! Imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka mapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan?
Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasam ti mapan, tagsinatan! Di ureag sinata, no day tate kunam. Total, awan matlat manak nakam mo. Mangibabayin ka. Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adwa. Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy, may sakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dak. Di ka agdanag. Saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon ti ragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ampaw, talaga gayam nga awan da Marta ken Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayap ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Jak kayat ading ginday ta. Kaday tamot talaga ti Sumardan kan kunak. No day tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka langin. Ha? May isa kamet anagalas ti ugalim. Day tala agsapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaid. Saan, Tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred. Nga agnaid kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaam mo, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, Tatang. Ay nasaan anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan niyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutim? Tatang, Ala, agnaad kayo pa'y lang iti dagos mo. Ngaminton maornos ton tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige Tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaid kami ije dagos ko. Taas asidag ije ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita. Lipatan nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Inakayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maysa iti katuganga. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isasaan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo ka day, tanakikalay sa kan ni Alfred. Matlagayam, ngamdamagam pay lang. Makuna ka nagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya?
Katsaka, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Nga main, uray siya ka, mabainak maten iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak maten iti biyag kaw. Anya nga Sofeng. Ay, agmay-maysakan dito balayaw. Tasaan mo tan nga agaw awid dito iti anak mo. Ay, wen nga rod, agmay sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di ababait in kalay sana. Isu nga rod ti ay ayaten namat. Nagado babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Isu akayat mo man kan saan. Agabalayan kayon kan ni Marta akabusor mo. Nagadaw mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Mari Sofeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak latamaklaon. Jak maaklaon nga abalayan kunton ni Marta alastog. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumat nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na. Anya nga da babae namat nga ibagbagam goreng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayan kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo tan ti anak na. Di mo man dakdakamatan tinaganda ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom ka day, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat ta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anya ngay mo't ti makunam ken kuana. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo't ten isa ang ko. Adda kwarta. Iso amagatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Kusilapak man tilastog abakat. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti ko nam kanyak? Ladak? Ladak? Padasan nak ngay pugot tasan kang atrasan, lad! Ang pinadas ta, nuday ta ti kayak mo! Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo ten isa ang ko. Adda kwarta, iso amagatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Kusilapak man tilastog abakat. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti ko nam kanyak? Laada? Ha? Laada? Padasan nak ngay pungot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas ta, nuday ta ti kayak mo! Wen! Saan ka nga atrasan? Anday! ka! Anday ko! Anday ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko na siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kayo kinangran! Di ko na siguro kabaalan ng sikabakat. Awan ba't gayam ambom? Awanan kay tibaeng! Boston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo amapan ijay! Agsarita kayo iti sangon ni Kapitan! Kat ornusan nyo ti diyo nagkinaawatan! Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lata, bakit alaan? Tasangon ka! Apay, ti ko na maatrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sufeng,
Agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon. Ngam naglaad mati ugali yo. Aha. Di yo ibabain dagiti anak yo. Babakit kayon. Iso nga aglimpyo kayo kuman. Kitap numalpasan day ta asusik yo. Ipulong kayo kani kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo kadagiti ubing kan agtutubo? Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo. Ta ipakaamok day ta abanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. Hay! No nakitam la kumati panagapad da. Impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkat ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay mo tundag iti dua? Nakababayin ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyamanak iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay? Idinto taaddamotan pag nanaedam? Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo? Aging ga dumaga kayo? Ha? Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pay abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton sublyan na ti biyag yo, di ito pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo amo dagita. Nagadukat nga mo, mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kanina ng sufing, nasaysaya at noin kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay, jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni nanang sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. At damot la ka dagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasolbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngam amok, makaamiris dan tumatlaeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit da pay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, da magkaw apapaayaban na kayo kanu ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya, kat papaayaban na. Jak amu Basta kasta tinako na ni Kagawad Mila. Jak kayat timapan. Iti anyaga po. Awan mati amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano day nagdinamag apa nagpinangat yung kan ni Sufeng Amang ano day kati makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paayaban da. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinangat kayo. Iso ti makagapaw. Kat asino nga'y tinangabak. Siya ka. Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Anya nga'y tinaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga rod ngam isaw. Adayo Anya nga'y tilaban kanyak ni Sufeng. Awan Adayaw nga abaka. Nanang, nagawi dak. Taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day tati ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan.
Diyak kayat adang ganti may papaniti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at amakitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan tirumbang akabain ko. Da kayo adwa ken ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isu nga agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No addat talinaay. Iti puso ken panunot tayo. Ay, Jack lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No dayta tinas kang aramidan yo, tapno agkapya kayo. Aramidan yo, nanang. Da kayo kumanti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray at daak ejay talaon. Kat madamag kulat ti aramid yo ken ni Sofeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltag. Kahit anya ko matibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya ko matibibiyang mo kanyak ngay. Ada nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Katingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayon na kan ti babaem. Ay, ala, makamu ka man langin. Ala, agsubli akon ijay talon. Makamu kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kaya't adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anak binulan pay. Agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita. Gumatang kami iti prutas. Aginawon ni Viola. Naikat nagsaya atan. Wanlita, kayat ko nga itimangan iti ado a prutas. Rumon lang Nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kadlita. Aginawak pay laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan, iti kasta, saan niya amalipatan? Sige, areglado dayta. Kan imposible mat amalipatan ka kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di day ta. Anya ko matibibiyang ka no masikugan day ja babae. Nay, adanton apo ka. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka ka di maragsakan. Tadanton na po kong. Adanton mga awag kan ka ite. Lola! Ay, no isupay matlaang ti manugang ko, uray awan apo. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Mat. Anya? Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta, ang masikugan ni Viola.
Kaamwak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang ko, marigureng. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag gureng. Ay, ketuan, nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papan ka ni Viola. Kat nasauna amasikugan tigayom na. Kay, Anya ngay timakunam. Hawan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti pulime. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan gureng. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya ngamin ayati ibagam. Ala ibagamaon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yawan na imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak ka mo iti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami kumanga iraman kada Viola ken Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo ken ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Mala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali a kaipapanan. Nuapay ngay mayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat ko ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Sige lang. Kwartam lata kwartam Viola. Jak pagananaw. Anya, Amog tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yo. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Paaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti ingkabagbagaan saan asya. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko. Pudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamate? Sige, inka ijay kalapaw na ijay kataltalunan. Taing kaduktalan. Nanang, Ha? Babaero ti amam. Iso alinaksid kong nga asawa. Jak pagan ano ti kwartam. Makataggedak iti kabukbukudak a kwarta. Nanang, Linaksid kan nga anak. Gaputa sukir ka. Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa. Gaputa addan babae na. Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabe. nya? No kayat mo, ingkasurutan ti amam a babae raw. Tapno panaknakam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid ko nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati ka mait. Saan matkit di, tatang?
Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka nun ni Gureng kankwana, nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matentinam. Kasanaw, kastatinam. Sana makaw-awat. Tatang, Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. wan nga ro tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod akasta? Un nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam, ay ayatan nyo kadilata ni nanang, tatang? Sana mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amok mo't anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangayin sukat? Wain, anak ko. Ano saklat na ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, nagmay-maysa ka man na maturog. Nakakaasi kamot ngang may-maysa. Awanan ko kwartam, di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mutan ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladladingit ti biyag mo. Nakalidlid ay. Kano ka ngagragsak, Marta? Ay, Marta! Ya! Kasi ka pa ay ngagmay-maysa. Nay, nakapanimid ka mat dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming kakadikanyak. Anya, apay ko mga urayan ka? Kan agpacharmingakan ka alaklakayan? Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanokan, masurunak dita pa na group-group-ham. Nay, Marta, apay asanin nga gaw-awi dita balayo ti asawam. Di na kansamot din kayat. Anya, Kasano nga minaya, ket nakamirug-rug ka lang aro den nakanayawn, kuret-ret pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan tinamdamagam lakay salday. Ala, ingkakigdain. No apay ngamin adim magas kapay laang dito'y ayan ko. Nakita ka nga raw da nakapanimid, iso nga inasitgan ka. Napay aya, agur-uray ka ka di iti mangarum ka. Gaputa di na kansang peta nila kay Mau. Siya ko na. Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawon ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas day di asawa nga mitisi ka. neta, Ay nga mamu mata. Kanayon anak unas day tarupam. Kasla kulduroy. ha? Iso siguro, adi na kansang peta nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. Ito ulit na. Sige, ingkag sarmeng tapno mapanagnakam ti bagbagak. Anya, Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Kat makitam ti pudpud no alangam. uwan nga agpaiso. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaiso. Ay, pustaw nila kay salday. Udno dagiti imbagana. Ay, anya matan di kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw,
Wayne, umay kulayag dagito'y ginatgatang mi ken ni Viola aparaken ka. Kumpleto dagitoy. Ha, Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagkudag ito'y ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom? Saan kan amangan? mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada, No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. anya pride. Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ganabon na, sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagan. Day tanagalas a panunot mau. Good morning, Marta. Aday bagakan ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya. Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta, Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba, tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. ha? Tanwad danton swildom. Ingkagpaparlor, tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din. Ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Sanda na imot. Isuamapan kaitan, tayong kaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos ije hardinda. Anya, sikat ti hardinero da. Katuan. Intahan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ha? Anya, Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. O kasta, nana,